Assalamualaikum teman-teman. Apa kabar? Saya sehat selalu. Just Fishing Channel di sini kita mancing lagi. Berhubung cuaca tidak kondusif nih, kita coba mancing cari spot-spot nila aja teman-teman. Nah, di sana spotnya ada spot nila itu, kita coba aja sana teman-teman. Jangan lupa di support terus channel ini, di subscribe, komen, like and share teman-teman agar lebih semangat ya. Oke, nanti kita jumpa di tempat aja teman-teman. Sepertinya di sana kita coba. Oke. Kita cari babonnya aja teman-teman. Udah mulai makan teman-teman, makan teman-teman. Goyang, goyang. Ya, ya dibawa terus, bawa terus. Ya, babynya lagi teman-teman. Aduh, nyangkut pula di sini. Baby lagi teman-teman. Baby. Masih babynya teman-teman. Kalau baby ini kita lepas saja teman-teman. Lepas. Kita coba lagi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Yang babon dong. Nah. Makan teman-teman. Pelampungnya teman-teman. Pelampungnya. Bola lari. Kena teman-teman. Aduh, babon lepas teman-teman. Babon. Lekang teman-teman. Kita coba lagi. Teman, mocel, babonnya mocel teman-teman. Aduh, lagi. Kita coba lagi. Ayo. Kena teman-teman. Ini teman-teman. Ukurannya. Aduh, yang babon lekang, yang segede ini yang dapat teman-teman. Nah, aduh. Kita coba lagi kawan. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan jauh kali. Ya. Kan kena teman-teman. Lumayan teman-teman. Lumayan. Lumayan teman-teman. Yes. Lumayan nih ukurannya teman-teman. Nah, lumayan. Yes, agak babon teman-teman. Kita coba lagi teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Kena kan teman-teman? Aduh, kenapa harus ngangkut sini? Kecil teman-teman, baby. Nah, babynya kita rilis teman-teman, makan. Aduh, baby lagi. Makan terus. Makan terus. Tenggelamkan. Kena. Babon teman-teman. Babon teman-teman. Tarik ke atas. Wow, dapat babon kita teman-teman. Yes. Dapat babon kita teman-teman. Dapat babon. Alhamdulillah. Babon. Yes. Kita lepas dulu, nanti kita sambung lagi teman-teman. Lumayan. Merah. Langsung makan teman-teman. Ini udah rame di sini nih. Rame anaknya. Ya terus mainkan aja. Mainkan terus. Aduh, ini rupanya yang main-main nih teman-teman. Nah, ini yang main-main ini. Nih, ukuran size 2 jarian nih teman-teman.
Rilis lagi. Rilis lagi. Nah, kita lempar lagi. Pokoknya babon aja teman-teman. Lain rilis. Hujan lebat teman-teman, hujan lebat. Aduh, gimana nih caranya nih hujan lebat nih? Pakai mantel kita teman-teman. Aduh, nanti kita sambung lagi teman-teman.